friends, welcome back to my video ko talo. Ngai tini boy ko afternoon light hanga tabuk di for lunch khainai. Ngai lunch khainai bagai tini special dish ang non bag order rezak among kashmiri special dish jetang mutton rogan josh. Nor kontak YouTube videos ko nog mak already mane kashmir nemo kaisa famous special dish mutton rogan josh. So amo tabuk chine Tripura available nini jang samani mi andong no sherwali ni non veg je branch ajaga manthogo ngai sherwali rok to authentic brok je dish je regional dish brok sanamo. So amo taste khane na tini ang onek din romoi taste khane mujung mani je mutton rogan josh abo bahai taste. So tini finally phai shop ke sinaro numa khana mutton rogan josh ngai phade jeng tabuk tini chai nalai nai ngai review khainai mutton rogan josh je sherwali yo phali tongo amane taste bahai ngai tini am chai nalai nai ngai norok nai tong lichin video no ngai phade fatafat jeng shuru khainai video. Nok nai di tam item tong tini tung lunch khana bagai nok numa khana mokai dafar ni chini tam sanai akan by bermani chutney dry fish chutney mo ang mo thok jaga bagai mo order khaikya because tini chini ro special dish ang try khainai yang numa khana yang tong rice chini yang mo normal ni boiled rice mo sherwali ni yang tong mo special dish tini ni mo khana numa khana amo ngai mutton rogan josh no YouTube video nai khe numa khana je ko borok no je food YouTuber rok borok mo chawi try khainai yo ngai mo kashmir ni kaisa special dish abu chung order khainai ka mo tabu je tin Tripura available sari jango chini rice bela khan naithok jak mo khoi the fun restaurant ni tam sanai berma bai te akra ni chutney mo bela thogo mo yogo chung Tiprasa bagai ekdom perfect gabang tinang mo order khaikya ngai yang chini mutton rogan josh amo sram jago mainly ni elkanet root otoba flower te plus oro kashmiri lal mirch ni mane mainly flavor oro rizakta gama special kashmiri dish all set to go faide chengta chengla sinai pula for rice nanai sakang purong komen chaganai nini dry fish chutney my favorite ani favorite and friends thasang ja koso bahai si man dok ang ekdom berma bai akrani bahai so fade jeng tahu ceng lai nai angka kai sekarang mau saya nengen kali bahai yang chutney rosun pias hacing kai berma ni ekdom perfect combination dry fish chutney gai fade jeng tabu bite nanai rice bai bahai nang numa khana dipor kring na hade ekdom sat sako lunch khana bagi fajak na first class ekun tenang ya jeng Tiprasa angka mo mosudeng ta mosudeng pura ekdom mosobai bena mosdeng tomato baganang thok mane mo perfect omke pura chini borong ta mukta kyo tam sane mane mosdeng bai yang mai kutung dipo kring tai tam nang ba तो दोस्तों मैं बोलना चाहता हूँ कि ये हमारा त्रिपुरी ट्रेडिशनल डिश है आप लाइक steamed rice with this chutney. This is made up with dry fish, one kind of dry fish which is fermented, and this chutney has been made with green chili, burnt green chili. You are seeing this. ये इसको बनाया गया है like जो मिर्ची होता है उसको बर्न करके उसके बाद जो ड्राई फिश होता है जिसको हम बेरमा बोलते हैं हमारा लोकल लैंग्वेज में वो यहाँ पे उन लोगों ने डाल के एक स्मोकी एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है. तो दोपहर को ये चटनी खाने में बहुत ही मज़ा आता है. ड्राई फिश चटनी बोलते हैं इसको. एकदम ठोकमा ने फर्स्ट क्लास.
mo chutney ba simi no ma je mano kunum pun bahan tok bahan nang ya asa kothok mo chutney nora bo try khenai di the foreign restaurant ni dry fish chutney moni price nka 60 rupees ngai belakan kothok omo tin borok chamung tasty rating sangka ngai mo bera mos ding ne ekdom 5 out of 5 te kon compromise kare mo rice bo thogo basmati rice with tamsane bera mos ding dibo kiring abuk kemo taste khenai na mutton rogan josh kashmiri special dish baheng ngai maina kana sing nari mai ba ekdom thasung jak tini ekdom kutung pura freshly prepared mai ba motom mani share bolni man no haisi oh my price friends no no makana asa kodon daba mano omni price 160 rupees ngai tin to mai ka bang ngai yang chini mutton rogan josh ade nai le na motam da ka ka tok ti kana ro jeng tok tin sang piang le na no friends nadi gravy omani actually special gang was a gravy dom nadi kazak kashmiri mirch rajagoro tai alkanet ni root অথবা বিনি খুম রাজাক ফ্লাওয়ার রাজাক বিনি ফ্লেভার মানা স্পেশালি পিস কয়টা দেখা এক দুইটা গাইছেন কটর কাইনি পিস মানো फ्रेंड्स ও মাটন দোকান জুসনি প্রাইস ওখা 185 रुपीस 185 টাকা ও মাটন দোকান জুস পিস তো কম নামাকা সানতাকে অনলি কাইনি পিস সিমসে বাট কট পিস দङ गे मेन के बिन फ्लेवर टेस्ट खायना सांगतिनि बुति रक बाहायना हादे एकदम कसा नरक साइमे भिडियो नुदों दं बिनि क्वालिटी बट एकदम मार एकदम काश्मीरी लाल मिर्च जाक ओमफ्राय ताब जों फादै मुन नालायसियावनो याक बायना हायमानो जों आं सिंगल जानाय बरक सर तो बेजल करे पिस नागाना कायसा बुति नानाय ताब हादे बाहायनाय नेगाना साकां बाहाय फ्रेंड्स संग माखाना चिनि मटन दुकान जोस ले नंगजाक पियांगो ओमफ्राय यांगो जों बुति बना हाका नारे साकां बुति जाय नेगाना बाहाय नॉर्मल नो मटन संगजाक काश्मीरी लाल मिर्च जाक ओमफ्राय ताजे एलकानेट मनि फ्लेवर गोनां ना रुटनि I think शेरवले लोग तो सक बरक तम सनाय जेबे ऑथेंटिक डिश आमन न स्रामनाय सो हादे तापुला फर मटन पीस ताइनेन कैसा बतरी चाइनेन बटि फुलै मटन ले फ्रेंड्स थकसुका एकदम फर्स्ट क्लास नारे फेट बगनां मटन न एकदम फेट बगनां ओमफ्राय पिस एकदम गरम हायसे अरे बाबा ताइसे मासा गाने बटि फुलै थक माने oh मा एकदम मारबले मो मटन दुकान जोस ताइ दङ तिने लाइफ नि फर्स्ट टाइम थैंक्स टू शेरवाली नॉन वेज ब्रांच के फाडे ताबो जों चाइनानै माइ बाहाय हमबाय मटन दुकान जोस नि बुति बाय go nah bite friends oma friends ekdom norok nugui tongna kachak but hai manasi yogia because kashmiri lal mirch mainly ungon basi sini jago bini gon bagai tam sanai rong ni bagai this color so color ekdom kachak phano asak yok thaya angkai ekdom mui to perfect no thoka sih tabah deh betul plus mutton kita pieces jeng saya nenek एकदम फेट मार्क्स belum mau mutton bakal ham piece aja okay kok mutton fat naka kita mangso mutton nih yang apa betul tay sini mai शारा दिल खुश हो गया मोहम्मदन पीस थोमन हारे
Cái thọc cá amani rating bo nok sungkang cái mutton Rogan juice ni 5 out of 5 tay kun sana kere ekdom kothok na de piece bo kani koto koto ekdom mar tabung cái mosai này cái nào tokti tokti to toktin taste này normal just boil khai jak ga muyo ready jak tokti ekdom fresh no ba saya nak ekdom dim keren keren tokti na de ekdom kutung kutung jak first class nghe phải đấy friends đừng trouble kia ngồi chai này lên á đã lòng mix lọc thấy yang nanai mai mai na hado তারপর nanai mutton Rogan juice ni betul pedan nak kisah lepas itu nalai nyai cini Tiprasa rong ni camung tamo berma mosdeng nggak jeng tabu mau mikir jalan nyai bahang nalai nyai hade yang nak mai yang nak sakawo cini berma mosdeng nanai orang kisah mutton piece masuk nalai nyai karena mutton tongo mutton Rogan juice betul তারপরে berma mosdeng by combination khajak bite hade mosai naik na bahang बाबा रे बाबा थोक माने पूरा एकदम परफेक्ट और चीज नहीं कोना berma mosdeng no जैसे भाई फन चाड़ी माने थोक एकस करी जामो आं सेमान दङ एकदम एक नंबर अरे बाबा बाबा कौन प्रॉब्लम करे सो मटन Rogan juice भाई और जो चटनी सो दोस्तों मैं कह रहा था ये मटन Rogan juice जो कश्मीरी ऑथेंटिक डिश है उसके साथ अगर आप वो कॉम्बो करते हो ये ड्राई फिश चटनी वो भी एक अलग ही स्वाद मिलता है उसका जो कभी किसी ने टेस्ट नहीं किया होगा सो जो मैं टेस्ट करके बता रहा हूँ आपको ये बहुत बढ़िया है देखो ये है दोस्तों ड्राई फिश चटनी इसको आप डालो मटन Rogan juice के झोल के साथ और विद राइस आप एक बाइट लो इतना अच्छा लगता है ये माय गॉड ये मटन पीस अभी अगर आप ना जाओ तोकती भाई मोनो कॉम्बो खाई गए ड्राई फिश चटनी नो मो थोक दें सेमा नो बिकॉज मो चिनी Tiprasa rong ni जे mosdeng amo जैसे माने हन चाइ मानो माने स्पेशली माइमै रबायता थोकसो को मारखाय नारि को तोकती भाई yang mosdeng कॉम्बो एकदम अल्टीमेट गाम सन रक दिन भिडियो न ताजा खांगाय लाइक खाबेदि शेयर खाबेदि गाय सब्सक्राइब खाबेदि नोन फ्रेंड्स को शेयर खादि मते हेते बो इंटरेस्टिंग चामंग भिडियो नायना गांगाय स्पेशली फूड ब्लॉग गांगाय नरक एनी कोनो फूड नि रिव्यू नायना मोजों खांगाय मेनलि चिनि Agartala Tripura नि जेकुनो रेस्टुरेंट नि कोनो आइटम नरक आंबाय जदि रिव्यू खाजना मोजों खांगाय नरक आना कमेंट के साइबन भिडियो तलाव गामसं तिरिन बगै तैसे हाइन हाइन माला फियोनो नेक्स्ट फूड ब्लॉग ति गा ताबन बगै आसनो गा नरक जतन कामन तंबायदि गा स्टे फिट स्टे हेल्दी गा आसनो कक तिरिन बगै बाय बाय